nyina kwakira mu kasheshaka aka ebiro 31 nyina kwakira mu kasheshaka ni kibanza cyo kwezi kwa kabiri not at first uko kubanza tukereze turiyo tutandika kwezi kwa kabiri kandi nimba kursi yo kwezi ko kubanza nimba kursi ya biona kandi mbakiro mu izobe program ya kadara wa mukaga hati no wa mukaga nishaha yina tutandikira mahari ngabo budashiko kushaha mukaga mpenda kureba enchomi yakote nkuru nyo mwebaziyo omwihangeri ya Uganda kitira amashemerwa minjo mbantu binji abantu binji bazengungaha ecyabari cyetagisa okurigira koto kwecwiremo kote nkuru erangirire ecy'abantu ba burijo nkanye niwe umuntu wa burijo agenda kote cyarazona okugira ngo agire yo kote kucereza indi zona Supreme Court so ecwiremo okutwara umuntu wa burijo atari muserukare okamugezesa omukoti yekinyamahe kirife baze nk'ikirungi kikire declaring constitutional abo kuba ebyo nani bikomoka mu kugezaho okukozesa Dr. Kiza Besigye wahubira amahe nkomusirikare of course hariho binge bene bigendana neco tukareba nbacakansa bajya no this is not right, this is unfair, it is unconstitutional kugatwara abantu bagira muhaza nukoti kungatwara abantu bajya muhaza igikoti tishimiye kuba tekwika tukareba gambo bingi it is a tribunal no it's not a tribunal it's a court konga nyuma lebije kwenderera turebere kote nkuru erukira zona Supreme Court kugira ngo eco kitaragarika kubaho kandi nababe bari bahoze sibwa ubaba twarwo mu koti z'abantu civil courts ninga bukomaho eco kiro kukiretira abantu bagamba munonga na hati nemo ha topics z'amane zyo mihango abinyino bajangu it is a victory for most people, a victory for democracy nebini kebyo then with time turarebe omugisha gwabaho tuzakureba president akagamba ngo amashomero ga primary kuranza abana naco cyemera eco tuzakirebamo abo kwa hati nayo n'inshonga nkuru mbwire ko amashomero ga rero gahumuka kandi nikimanisa cyahari yabo ababeba twende baraza abana hate tami yaza kutandika ndi Vincent umujuriste n'inyenka twine pano pango nyenze gutosakiraka okubara musyaho turukutandika program eki omucyariri yanoteraho twakwakira yakura abarebe yebare munongo mutebekanisa program Vincent yebare kandi nabagezi banje binyinaha bright kandi ni mpamya ngo mbashemerirwe ni boro munanye n'ubundi mbona konke yoshome kuba nonki zabo kubiyobokine mu ubundi akashonshore cyaka x ngenzi wanje kandi umunyakibina umanize freni kandi nabo kutureba twenda kubashemerwa omukwezi kusya abo kuba hatwahezo kwezi kumwe mwaka gw'2025 kandi biturugamba ho tubisya konka abari kutureba no mukimanya ngwitwe tuba turya kwereza twena no kwentekateka yitu so no tukusimira Vision Group abwa TV West gumane twetantu hanure nshonga ndijo kandi no kubashabira ngo mukwezi kusyo ko kutwatandika abana bari kuzamashomero ruhanga bakwasi abahereza kasente abayeririre ku bintu bashabira ngo ruhanga bagerere mbabazi abo kuba bwiro bugumire taro kasente konka no shango umuntu yamazireho mbwire gweciro kikuru kandi twatwire ntubashabira mbwenu tubendezo kumurira abana kurungi abantu bisingiro numundeba abo kubantwire nimbagambira ngo ndiwe kitekateko kandi kitekateko kiriyo nkinduka mu kigambo so mbwenu ikigambo icyahika cyakwata nimbashabira ngo muturebeje bagenzi banje numwebare hanga bahereza ugisha ebare Lilian Bright Mpunzi ebare muno gwakitinisa bwana mujurizi ogumana utugere imbabazo katubeta mutugere twabagana mu Uganda abari kutureba nyenda kubayisehenda musyo kuruga Karugangama n'icaro cyo mustomu muri Mbara State House mboyeno nyuma zo tuzira kesha lingo karunji akabeneka kwata aharutindo gwitu warabira nyakizi okashuma ada abari kureba TV ejo ibe bicaga ibindi kugamba biryo mustomu n'abantu bini hakatindo baketa ngo ni kanyite
waza kurabaho nubaza washa bishara yo kufaje waba ni ko mukristo nuhita faza kushago akusiga amavuta gabarwi ahubwo no waraga mwenu nusuba umutima umutabone ya stage umutesa program umustomu ko kuzo mumyara emyara niyo kweta ngo ni malaria chano tiyo malaria chanozi hatezo zona zirimo kasasuro waza Biafra ni kasasuro waza ko mucyenyi ni kasasuro ukoko mucishunga hansi ni kasasuro emyara yone kafa yarugaho emyara so ni nyenda kutera umuranga abanyambara site kandi waza kenkombe ayiba kunaga kasasuro wayi kahoti nore yangu kitezi yaza kugaruka mbarara kitezi yaza kugaruka mbarara ekinuko abeka nisaba kushomera aba warga ariko no ryo cyacu Uganda aho baturana barara so abo kujya ngo shoheranize bashanga no mukanisa zibarumbamo mwe nyenda kubashaba ngo abambara site muto buryo mureke mwakora ibintu ebiri kuyamba abanyambara His Excellency mukama wanje cyaguranye sentamu Lewis Rubongoya Jore Senyinyi na bakama banje bakunye bembera na Deputy President wanje wa Western Uganda ukitendisa Jore tukamushaba ni mangu mutiro TVG ni mutureba kandi n'abazibona ba National Platform ni batero umuranga ngo mugende mwihandikise mwechebere omunkarara zanyu zaba kutera karuru mutakajya ngo cyawire kandi gashanga mu kizabo cyakutera karuru utarimo yintero umuranga mugende mwihandikise mwena abana bato b'imyaka 18 mugende muzumu umuregisters zo kutera bururu kugira ngo tungo opportunity yo kushara muje ubwire bwa ikirere banyita Bright Muhumuza kandi muturikize je yabare munonga Bright twineho mukuru umuhangi Zefrin okurugoma Office of the National Chairman ramusi abakutureba aho bare munongo mutekanza program mwana wanje muzozi Vincent wagamba Office ya National Chairman yes National Chairman utunomwe kunkanyi wenu ndi mu Secretariat ya NRM Directorate ya Mobilization ekwebembe ko mucyara Rosemary Seninde saba kunzi wa NRM de Maite NRM pate kandi onkirize mbisi yenda mushyukurwe weye mu office yona na office ya Secretary General na team yone ya Secretariat ntebirwe National Chairman witu omukundwa kandi emanzi General Yoweri Kaguta Museveni norobo orgambo rwara birimu abona mukaga ryaha ashatuna gumaryaha ashatuna mukaga ryaha norwano rutambarampara so nticyakira ngabanya Uganda kamas pate we always embrace so nka umuteganisa program bakanda bagenzi banje no batoramusya kandi bategere TV barimba turikize nimbakira nyaburabo buri umwe naryokwe akomangona kada wa NRM member wa NRM na nabasya abarumba zo mu NRM pate ntubakira kwa updating register zanyu akubegine huru itutandikire igino final stage yo kugenda ukacebera ukaswizuma ukareba izina rya urumu yaba ratarumu bakaratekamo ukarenguwa itaba umukoronda umwebembezo w'uru kwitaga umumaite NRM primaries na structure zona na nabo kwenda kwesimba kandi arabatagire mu register nabasobote simba umukibina uninga so primaries turabentebekanisa so nyabaramwe nimbatere huru ubunumaranga murga mwechebeze mweshuzume amazina ganyu muteke muri telezanyu baba kutiro polling station nanka kandi ryo wananka this is the time you have final time ahabo kuba abonamgaga ntugireba ubuhanguzi ntubureba mureke tugire tubwakire hamwe tubwetebekanisize turono turatware ihanga ryitu omisho okay nichecho wewe mnonga Zefrin niyo twineza abantu egito home hangs on rat ogononya biragiro kandi ndwenda gamba ahari yeki nikimanyisa ki akuba abingi baburebere ngo busings nangwa mu bagira kashi abo position ubundi kamukira kujya mu courts zine side mwe kazachikoreki so nyenzire ngo bwanira hanshonge jo niyo kuko kugireba but it was a very big landmark mu ihangom abo kubayitube twahika ben tureba koti y'abanyamahe yamwe bo kugira ngo noshuti nawe mwe batakumaje bo bakashobebera mungu ebe yahika kugira ngo necho Zefrin kutwara ekozeseza hiyayenda hatecho turebere kote nkuru negira ngo kitaragarika kubaho na cyakoma kigarukiraho Bright Muhumuza what happened yesterday Ebyo bare budoga buyezi Vincent
ati nyonka manyira kuyo mu studio kungushaka mu RDC muri nuko nabe namanyire hatandika umuramwa konkari kibachi mesa ngo na hati karujono coordinator nimba niza RDC rank ako RDC we nana akoragana na RDC wit kamwe kanyoni ndebe district nyingi we nwe bare kumanya protocol hadi uteza program n'abaturikizi n'abakutureba nimwe bazo Supreme Court ninga court iri kukire zindi zone shazero mushango ogwabere guhabigwe obukirisa segona na nabandi nabarwago nabandi bakufa obubakoma obukote masho ekoma kabaziguruka niho ryarugirire mwenu bagumane bahozane bagira ngo umuntu katakaza go mahe emishanga yimu kumutaho katwine crime nanga nibageta nguni criminal court division ni court eri kukozesa ejemishango yamani munonga mwene ejeje yanagomora ejukero abwachi mutako batwarokwe habwachi ni mubareta ngo bahoze n'abaserukari kandi ubundo shanga abaserukari bakozesa for example ngo wabe nakora court martial akaba eri tumwina katashomerero akashomere kuterebeshani eri tumwina shomere kuterebeshani ngo kuza kushara mu mushango takumanya merits za kesi takumanya prima facie nebintu binakwatene ekite cyo kurebera kana ngo n'umushango gwenyine akata kubaza kushimanya capacity akata jinde academic ondija ka rev karuhanga akashomera ubwombeki hadumwo mwombeki ushanga ngo kurira ki kote mar so nabwecho ngeje yambarara kene kuba munywani wanje mujuni akane certificate ya gasolinga guidance so nabwecho oyebuza abantu nkabo no bashimye kuba twine baroya barya swida benji tibere na mirimo abandi baruho bari competent bari willing to serve this government no leto umuntu washomere kutere bishani mbasharo mushango gumuntu omuntu no yakubashobeze nabaza kugira tukonga banda birenyima ba umuntu ubampire kumpoze sabe atakubimanya muhera ajurize so ninyenda kusima koti first of all court ejyonka na court high court ikabaza yakikiriza bapiringo mu court of appeal nayo yagira ngo yikizana na high court hati bamara bagumeza mu barimo kumagwa amahegara arimo kumagwa gazo mu court of Supreme Court hati Supreme Court nayo yasharamu yajati nitwikizana court zone zisharamu ngo umuntu waburiju tashimye kuba nazo mu court eyamahe echo kubanza jona aziri ngo first of all court zamahe court martial sorry neza mahe konka court martial court echo batshoborire ngo hatakaziro akubiya ngo court martial tinguma bwatira bageta court martial kandi bamara bakajya ngo court so tinguma yecho mwerecho bije bahindura mu izina echo kugenda ngo ni court martial kandi bamara bakajya ngo court hata unde mu ka court diction ka mashako shana tinguma agwa umuramuzi watizire ngu court martial nibageta a disciplinary committee nechitongore echo kutemicwe ninga cyo kureberera emicwe eyamahe for only serving officers of UPDF abantabo abariyo ne bakorera amahe ngukonga nabwe no bwakubona ukorera amahe abo kuba abamahe nabo baketegereze UPDF nimwe muririmo bazire ngo ejikoti mash teri kwikizwa ku meeting kwemerera ngo bakushara uko kufano kwemerera abantu kwemerera ngo bakushara nyaka mushanju no ejo ngo bushoboro tubabwine ngukonga bino buyi obushoborozi bwo kushara kazarwanka zo kwaka nko murumo ebyo babyine abo kwa it is a disciplinary action konge cyo kugira ngo bakomiting nka court obushoborozo bwo tubabwine wabo rwo wamahe na wabo inushango nibaza kandi nibaza kozesa konge cyo kugira ngo nibakozesa ngo bakubinge nka bamwe ngo bakomeka imyaka 10 ninga bagere bata ebyo nabyo bushoborozo babubiro omuteza program itwe nkabo opposition ninga barwo mu politics ni tukireba tuta eco kubanza turukugeza kuva mu kabuye yes relevance yaco ha politics zitu zihanga itwe nkaba abakuzana yo buteje kishemeribwe munonga ninyene kugambara mazima ngako kufiraka hino kumbe nkasherekiri birembe nkakishaka ndambe ndakijana ko habo ko kashi babene bagira ngo atuba kutora mu court martial
hata no ampoze so kantor mkoti ni impoze ni shoboro ejirogo ke kati yanyu ejikara kati yanyu habwachi ni impoze ko ngati bari abana bakutwara mukoti mashu first of all tocha utakachira koza enkonezo ko warire nkoni abana bakutera abantu binjira barugoko mu makoti bakuhenyera nono bareba bakujo mukoti bari habi abikoni enkoni iri kuri yo mu mahembe kashi ni mata kubareba hati ya hona bazima ente yari bata chere hona tingu manyango chere ente inamani kuchere ni mata kuchireba ngo ni mata kuchireba so nabwecho umuteze program yenda kugambira tugende tuzomukahumura ngwitwe nkaba national platform itwe nkaba opposition na mwana ba NRM habo kwa nyona arebera haba bintu beta bamano mu NRM bahendera bagira umukoti masho binji baje no kihura bantu bamani minji bona bakahendera bagira umukoti masho bamukura nabandi bona bamuca mu ndu nabandi bona so nabwejo ni ishaba hat besje niwe bira rw'umukoti masho besje n'umuntu waburije so ni nyenda kushaba ngote kintu mutakachitari besje wenka nimwe ba NRM mu kitangirire mucyakire namani minji because okunye hata zo jure shati ya movement kongo muntu iwe cyo wagambara ngo president Museveni agumeho no shanga ari umuntu wa movement mugezi wawe utari kwenda Museveni agumeho bakubeherere ngo bineke mu ushanga ndo mukoti ma turimo tuzomukahumuro ashaha inane cweka nkaburijo let's break short and zagarukaha utarga TV West Attention farmers and agripreneurs, Uganda's biggest agricultural event is here, the Harvest Money Expo 2025, from February 14th to 16th of 2025. Get ready to discover the latest farming innovations, attend expert training sessions, unlock financing opportunities, and so much more. Whether you're growing your agri-business or just starting out, this is the event you can't afford to miss. Mark your calendar and let's grow together at the Harvest Money Expo. The Harvest Money Expo is brought to you by The New Vision in partnership with the Netherlands Embassy. Oyu n'umukuru nk'imbaga AGM za Sacco, graduations, emipira n'enkunga n'izindi. Noyenda ngu abantu bazilebe live ningasho butuno aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ningasho butuno tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga otere simeji eya notina ikominina ashatu nishatu nshanju not TV West nehinda Orwo kubanza shonga yo kubanza no kugira ngo kidney stones zezi na gallbladder stones emwe yaza kuhika kurebwa na scan neba yazo myaka 2-3 so cyamasa kuti no mwana kubasa kuzarwe rizoba akahika no reba kidney stone mwene ne kurampora netani kenju mayorro heyongero karisha mendijo kasasire kumene yongera bomwene yabankenju mayo mugusha yatanga kubankenju mayo rucho ninga nkekinyonga konkana nawo nshikaoshi yes hata hono tukutanga kugireba na scan oyine amabare umuntu rwe oyine amabare umunsigo so abana bato natakacumuretingire calcium ndano kugira ngo eri bane nataka kuzire ryo kurebwa so tukukira kuzireba munonga ebintebe nka hormones zito agamba calcium yo mushagama bikanyira umbanta bakuru abana bato tikiri common munonga abo kuba nabacha hari musiyambo yene yes konka ko kwijana okura hatoshanga ngo ingero y'amagara bagomana ga balancing mu calcium mu chances zibahozo ngo gafuna mu mistake kuziregerera wakigira tandikiza bakurunje na simka program aha TV West twegiteho okurugoro kubanza okwisirwa katano okutandika na shahe mweza kasheshe aha TV West
obora kutunga ibiri kugarura mu mujinya okumanya n'ibindi binji imwe mutense umuringo gwanyoko himuri kugira ngo bundi tukaje utakubasa kutambira tukaje twakubasa kwihaho urukubanza nitubane tuganira habiragiro nebyo bwegese ebyino mugashahariwe urwa kabiri nitubatuye n'abahangu abari kutwegesa ahabimishuburo ne sente ebyakubasa kongera mani mu rugendo rwawe rubukoze urwa kashatu nitubatuye n'abahumuriza abari kugaruza imitima yito mbuteka hamwe no kugonjora inshonga z'amaka omuntu okuba w'amaani ningashi y'omunyeto ku buryo w'amaani izina n'oryekora kandi izina ryo kwekora ry'omunyeto izina ryo niryo rukwetwa wakuze urwakana nituganira by'ubutegetsi hamwe n'ebitwihinguririze ebyakubasa kwinura ihanga ryitu eriri kwesimisa kandi urwakatano nitwendere sande n'amashemererwa ubwo turi kuhereza amakuru agari kuba nigashemeza twegiteho aha TV West buri kasheshe shaha emwe sindika video orukweshongoro mukundwa wake shongoro ahari noti mushanje mukaga 2 rero tungo mugisha kukwesimbura binji aha Valentine's Age inkadina yawe no mukundwa wawe eshashurirwe no buraro ahari Mizabibu Gardens live band hamwe no kureba fireworks butunu ebi bishagikirwe Kazire Health Products abari gukora cyo kunywa cya Kazire Red Tonic hamwe na Power Tonic Red Star Wine y'abakundine hamwe na Mizabibu Gardens abine hotel ebara hamwe no mwanya gwo gukoreramo imikoro You are so different. Oya wiro muri bari ibitore nkabari. I do. Hejuru kuno tekashara uzima jikumeke bendera. Ikayo come fantasy. I'll be a ninja. You're sexy ninja. Nyamwa. Sisabora kota. Niwa pesana makono wana geta. Semera. Lamu yenzita. Wari woba hustler. Get that bitch. Nasimka program aha TV West. Twegiteho okurgo no kubanza okwisirwa katano okutandikana shahe mweza kasheshe aha TV West obora kutunga ibiri kugarura mu mujinya okumanya n'ibindi binji imwe mutense umuringo gwanyoko himuri kugira ngo bundi tukaje utakubasa kutambira tukaje twakubasa kwihaho urukubanza nitubane tuganira habiragiro nebyo bwegese ebyino mugashahariwe urwa kabiri nitubatuye n'abahangu abari kutwegesa ahabimishuburo ne sente ebyakubasa kongera mani mu rugendo rwawe rubukoze urwa kashatu nitubatuye n'abahumuriza abari kugaruza imitima yito mbuteka hamwe no kugonjora inshonga z'amaka omuntu okuba w'amaani ningashi y'omunyeto ku buryo w'amaani izina n'oryekora kandi izina ryo kwekora ry'omunyeto izina ryo niryo rukwetwa wakuze urwakana nituganira by'ubutegetsi hamwe n'ebitwihinguririze ebyakubasa kwinura ihanga ryitu eriri kwesimisa kandi urwakatano nitwendere sande n'amashemererwa ubwo turi kuhereza amakuru agari kuba nigashemeza twegiteho aha TV West buri kasheshe shaha emwe program tujeta kadara twazije mukabumuro kache akahungo kwa watu agaruka bright yana information ya man mun kunenyuma so we are moving on to a discussion ita hunga twagaruka ko kuturi aha twayigitwaho Honorato Mhanguzi mwene rukomya biragiro sebe twakwashira kandi tuzaganira okusasha mukaga ndamse abo kutureba abariyo mbatureba murire kurunji
mu rubuhoro akire kakirrayo amazina nirakana banyeta Muhanguzi Honorato kandi ndoroya umutendeke ninkora n'ekitongore mbaceta Rukabura Ruhome Advocates mwijuka nkani nkora ndi umunyamahurire mwene kamera nkagibika hati naza akushubura iteka ninyenda kukurusya abanyihanga mwena ninyenda kukurusya baroya abayembahoza umushango ogu kandi nyenda kubamanyisa ngu eje bire landmark case ejenzire kahigure bukungu ekasetinga record kandi karuhura ekitongore kiramuzi abo kuba nkuko omugambo maragamba naco kibe kiriyo muhambe kote beriyo ne wonke ndijo merimo kuyahuireho okareba nadaze bakaferwe merimo yaba bana bitu ihanga ryona emirimo bakwasaba serikali nerizo banadaze na eka hwerra nko kwa mizi gakwero omusifuri yabatekere bitoke no kusirira yasirira hata kitongore kiramuzi kibe kiri omukanganga ko kugira ngo buri umuntu mugona gutwarwa abaserikale haza kote kirazona ibano gamba kote nkuru na high court kote kirazona ebyamere yashitama yacondoza yaronda uburugo bwa kote masho yajangwe igitera na koti nangwa te korofayingwa no kwetwa koti kureka ningo gukora muri ya home vision group baka constituting a disciplinary committee bakajangwa hapana actually ngana kigambire na ha radio na TV Edge West nagira ngo chairman LC2 judgment ya kwanekire ya RDC nekire ya kotumasho abo kubayo no ja appealing mainstream courts kandi bakwereza na ba court broker ogiteko mu nkora okay now echanyuma abazyo looking at it from the legal perspective abo kuba nitureba abantu bingi ko kuba nugamba nabo nangwa sare twetaga kuza mibina umuntu nakugira ate kinchimenta chango ayihanga aha muntu waburijo democratically it's a step umbinike. What does this mean? Yebari mnonga umwana mutandakaha nanka yagera ngomba ko kuba kukwata bakutwara umbarakisi bakusubjectinga tutocha oguyambuza twaragire nyona aragire abo kuba kandi party yabo nangwa nkashomerayo banshomesa nakasente kihangana akarabamu iwarenda kuuza no chimahi na arabire omba serikale baheza kukwata no ba convict otakahorze kandi omushango wakwata serikale omushango bwo tuguruha yimpa kufiri abo kuba waburinka aha ukabugana katuje ngo muntu ni agent yabugana captain nuwe yamukwasira ryo mushanga akatebeza meja atumushijo ko nkamugana natoroka hati meja nawe natandaka kufubira aho naho ai hayembo ko ye atarambera utando kote gutahorize so nchumanyiso wabo ngo justice tegizireke koko bano shoma constitution ninge kitabe kihanga echamateka gakukira gandi ngo kuturiyo ntujuriza constitution yihanga negera ngo wakwatwa mushango gwona basheme kubamba mbakuteka omisho go muntu ari kumanya owa trainingirwe kozesa emishango osheme kuba no hebwo bushoborozi bwo kwehozaho osheme kuba no hebwo bushoborozi bwabakwasiraho kikahihi okahebwa doctor wawe okahebwa roya wawe kandi bakakuha no bujurizi oba kuza kwaho itwe mukoti tarimo byabushereke tuburete mwahiko mukoti nonjoti inja kutabaraza one okanyoneseza endeza wazikaga zikariye bishayi byanje bibiri byo mwani zaguhendagura na no bujurizi ngatire bishani na yetagoro kare officer wagomborra yapima yajango musurogu ninza guhamwe mutwaro 50 nahabwecho nuko kwababa kwanje niyo mpababa bakukwerezo rara nabwo bakoze sabareta bajuriza baye baraho bwente bayembaza kwata cyama rero wano mwono bakora bya omukajejena haba hatani mo cyo kujya ngo musija bamunuka niwoza wawe ojoto bambehera tiyo otorwa mukaga shahi nakusha mukaga ngaba ya TV West mwono wano jangunkiba nkanyanga esahe jo nkantari kandi bahereza na state orusa
kwija ha TV ekashaba content eje kareba sha korga shahi nakusya sha mukaga namazima mpanzo bari bagira ngo akari sente yayoneseza zefu na kan we abazemerire ainenenko ni yamabara aine no muhora karho bazumisho gomuramuzi hata mureto bujurizi babuhurra oyo no tshobora what goes on in the civil courts. Generally it is an international required standard. Now, are you saying we yes. Because naboka procedures ko bintu abashaba ryaho naboka bine procedure there is a system of ako kuba noreba nkati nyono ndeba aha ndoroya konkati korofayinga kubomara mu chief magistrate ti korofayinga kuzo high court nkabomara mu wayo abo kuba mbatwereze myaka eyo sheme kubo savingire kuza korofayinga kubomara mu w'ikikecho tinkashikize myaka mwenda ndukoze nahabwo echo ti korofayinga kwebo bwa chief magistrate tinkashikize myaka 15 ndukoze nahabwo echo tinka korofayingire kubomara mu wa high court ninga kutorano qualification zizine omanyi nimumanya concurrent duration time ninga yiba kota time rag ejo tinkunuka nababu mpani impungani njanta abenda kutura tureba gikiha. How can you be sure ngo bare babe barukuri abo tubarabe mu tendera because tubatorine buri musirikare nico kinani nyizera tubatorine buri musirikare na hata ko gambo tushutumwe bari yabyo tine bakugera because I'm trying to imagine the many soldiers within UPDF tujangu yo mabe nazo mukontoma. Okay, so no bine nkora ya bajango mshango mukuru nugo gucomisa bright yakugambire ninyenda tutandikira mu history yenyuma tukatuye no mugenzi General Air Tumwine akashomere fine art okusige kishani biza bamukurasa Major General Lev Karhanga akashomere ubwombeki kandi duration yabo mbajyango abahereze contract yo mwako gumwe renewable bine pano boto bakuchonka main court seze zito noranko mu high court twina assessors kandi assessors mbajyango oronde an ordinary person wahurikirize aihe mu interpretation bo bari mbajyango asheme ko ari wa rank rukwinganeti bino bakweta ngo ni judge advocate mbajyango asheme kuba ni war kuhabara kote cyo gukora konka hati judge advocate utwine akashoma social sciences nabachwe misango erimo komo umuntu amagara against gone hato umuntu wa social sciences yashomere component ya administrative ro yesandina nabana amanyaki. Okay, borechere nkamareyo chairman wa court martial now Brigadier General Freeman akasoma agro business okuhinga okwarebe nyaso murutoke no kushara wamuhereza ngo acho musango nko kuba riyo mbacwera besije whose maximum sentence no okushubure byomere na no kushara umwani okagutamwe binyasi hato ogo riyo mwemerizo mishoka besije namacwera musango ogu maximum sentence eruf aho na haba harho obuyinganasa 3 bakugambire ngo harho oath itwe baro yazana baramuzitwine oath zitukutera ebrahiro hati nganye obuto abenteza first step bakatorahize kirahiro cyo kubike hamwe karayanti yagambire hamabye toshemeye kuba nogerake no izanka ha radio tumuzuriza ngambire ngumanya ubono mukazi we tubukwikirizana echo to kukigamba wakigamba ebarahamba gitagura kunahere kutubenteza RDC batuteze kindi kirahiro echo kujangura ahorezo muntu oherezo bahabuzo mukoti nico cyo kureberero ya warete kintu cy'umutaragambira tarona kujate no torakingambira oshemeye kuba no gambira koti ebintu ebiryo mu buzuruzo bwawe wenda kukisimagura ingine banga hatezo level zona teba kuzika abo kuba baramba barahize babike ibintu byabo they are confidential konkebero confidential bicirwa abantu abatari competent. Okay, yaba kweta ngo nemo daturu tukachotini Livia nogu obwa hata na akora kagadi ngara DC che person wa NRM Sinjiro omukazi w'ekiteka teko che we are privileged to have you here. Yomwe bazyo court bajya ngo inchira zona supreme not high court. Echechwiremu kisigira abantu bagamba
kandi hati TV papura zama ku social media, it is what we are saying. How does this nikimanyisa cya muntu waburijo nikimanyisa ki ahamunya Uganda ninga iyo nko muntu okirebirota yabare mnonga nyumbuye nahaninza kukigamba ho mu muringo bwo kurugamo umuntu omwe mu bashatu muringo bwo kubanza ninza kukigamba nko mwebembezi niwe kindebera umubwebembezi ka kote cyeko zirenkera zone nko mwebembezi icya kabiri ninza kukigamba ho nyontubire ninkugambira ngo ndiwa NRM nobundi RDC ubona abo kuba nkagenda ni chairperson wa movement kandi kuna shirete na joininga kindi kibina muni nkimanyisa ngo ndiwa NRM na wanshara wono gishanga mu kuba mbwenu tinyine kundagira that allow you to be partial chombwene yevo abo kuba nyoti nyine shonga nogo ndijo akwankarga kunu yandukuza kagade ngara DC ndi chairperson wa movement mbono jam kuna shire nko mu muhanda nka foot patrol nahinduka nazo mu kibina kindi nkagumanduwe mbweni njya kukigamba ngo NRM appointment no buri wa NRM nangwa appointment noriyo wa president noriyo wihangariyo na notari wa NRM noriyo wa burkibina cyona no kirumba then cyakashatu ninza kugamba kintu cya koti ya nyumwazi yechekozire ngo umuntu uri kwenda kwesimba kandi uko twire nagamba aho kwanje banje manyisa ngo nko umuntu twire nagamba ekikoti enkuru nanga shinchira zone chekozire hata nitwe tutambire abo kubatunyowe ndiyo muntu arugamba umayindi yanje munsi banje banyisa ngo nanye nko rurimi rwagiro ku rwashoba bantware kote riye ekinyama hentware ato kureba ngo kote kozirege nanye mani mbande kandi nimbande mbwene candidate wenyini ngo kutwara mu kote masho nimbande candidate mbwene ka candidate ningira ngo kote tutambire twena mbwenu no kusimira kugira ngo kote kozire kintu cyurungi kugira ngo abanyamaheba bacwere nk'abanyamahe nitwa baburijo batucwere nk'ababurijo mbwene cyo kintu cyitkozirege nk'abantu bihangeri hata cyo ninkigamba nko wabara candidate wo kugira ngo nanyesha yona muntu nakutwara no janka no gamba najya twongora bakajya mu myaka 98 yo bukuru manyawo bakutwara ngo bakutwara nkoti ya kinyamahe amutwara ngo abo kuba benakora arengize myaka mbwe naho nhondo kusimira ngo kote kozirege then nko ba NRM ataho nyoni mpura nashemeru abo kwa baturembagira ngo president wanje nanga chairman wanje wa NRM wiyange ngo ni dictator kandi mwene karho kabira tafire kabira tazindukire abwenchi koti eshaziremwa atagitaha tahiremu atumushayoko so mwe noreba ngo democracy zireta eroho atecho ninchigamba kwa NRM democracy eroho mwenu munwano wanje nanga brother bright hata ushemeye kutusima mazima ka government age ya NRM okarebera kimwengu ekimu kuba numugamba no kugira ngo washasha nyowe omwa mujurizi nkanta kumanguru fune sasa kajimanyo butata yafo mjenzi Samson ruteraho kumurwenda 96 kuyafire nyonka maro mushanduce na jante na nobwo mjenzi rwa urisaje yafa nuko abana be babire gwakari murano witu kandi umunywano nobwo mjenzi buguni yafa nuko cyabire mbwenu nkashasha nashasha namanya ngo kufa no kufa kandi rukubasa kuhindura mbera yo muntu kugitwara funoje manya yazo wawe mbwenu ati nyowe nko muntu wa NRM none kugerera ngo omwami bright kugira ngo binane baho nkoro ryo wa nupu ndio wa NRM off nga ni nkwenda ngo oborho na nyendebane niwe nganire niwe no tutakwicereza natu tubentura hamwe okufa no kufa so omuntu abenaza kureba besije kano nangashi ogwo mushija otura na yesimba omurubajoro hakani ajata atogwe no wa FDC ogwe bamutware nanga burakufayo konka mbwenu ni nsima government age na president Museveni kugira ngo bwinganiza takubutwara tukugira ngo naragira koti tukugira ngo naragira mbwenu democracy eriho nerebwa kandi impamya ngo bright niho mukugamba kwawe ushemeye kutusima kaje tumazima konka no bundu kore mwe tutateba hamwe kandi eco mukikozerege aho katuteraho munga so eco ni nkigamba kwa NRM tulino kushemerwa kugira ngo ebintu kumukubana mutwara ngo government nangashi abantu bino ubutege cyo bwangamba nyenka tukweburi kote neye marira kandi cwamu aho ntusima tutine bugariciro nango nanyaho nyerata nyereba rubajunko mukazashwirwa wenka kugira ngo umwana umugamba ngire ntumazima government age ninungi ekindi nko mwebembezi ubwebembezi obugumire ubwebembezi nore bible netugambira itwa bari kwicerezo muri Yesu Kristo nebindi
ngu nogamba uburra umuntu ahinduka junwa konko uyo bundo botajirota otajunwa ngo mukore nk'ebindi kugamba bitari ebindi kukora so nko mwebembezi nyenda kusima koti ezekirazona ahubwo ikintu cyekozire kugira ngo nyowe nko mwebembezi nyenca kare nanjye nanarigiro mu mwebembezi batari nyenta nancera ngo byabe naza kagadi ngo kuya ka photo potro ya akaine mbundu mbweneje mbunde yabayine tujumbuzi mamuntu nakwe bweno kote jibantu anything is possible umuntu najya togo mukazi atubita kajure nore tujware byamahe ndafande ati abako bunjwekera nafande mbona tumbambanye tafande no buntasomere bwafande bona ndicyamanu wa security hati nindagira buzumana bajangwa fande ngujamba fande nanye nti jambo umuntu nagira nene buzumana bafungire umuntu najya atogo mukazi akana jware byamahe mbona umutwade ko mwembezi wakire impersonation kaya batakasho magabwa mahe nati mgine bishani hato muntu nakusiga narga munare kura ko kundi ni zisingiro kwesimba arite kiriye kijware kinabire njwi ati ngugu mutware nibakutwara so nko mwembezi nyo ni inshemerwa kureba ngu code ejenkira zona etereriza kashonshoreki nanga kawayiro twatweta kawayiro no mom oitwa omubanyankore ikintu kibakiryo mu rujungo kindura urangu potoro patroro mwana kurengwa akawayira kwa kashonshe ekihiremu ngo munyama hacwerwa ko mukote zabe z'abanyamahe nanye katera ona ndiro ngo aradisi nango natu no bunda aradisi umuntu kuza kunchwera kantwara mu kinyamahe naco nico bakikanga mbone nishemerwa kandi nsima ngira ngo ecekero kubaho mazima kigume kibeho kandi nangwa natwaye yongerayo ubutware nko kuturiyo ntuzo mu karuru nako batakajambaza bakakata mu kinyamahe nyombwe nishemerirwe bayomba ntabashemerirwe brightening kukiza akuyo no basa ko shemerirwe umuntu wanyu we kitongore kiriye cha X konkanyo we ko munya Uganda ndebe mba zone ato bright dore nari nkoko ma X na nyurro konkanyo no wa X nimbasima koti ni nsima nko wawayi ni nsima koti ko munya Uganda ni nsima koti kandi ngirangu mazima ni mawemba tugirangu ubundi twe government eje yitu unsasire niwe yawe ko kubano no yirarchera mu government yitu ne yanga banyeka ni yakutwera mu cyumwe ni yari kutera karuru ni yari kugambira muramuzi ni yari kubaronda ni yari mbwenu ni nyenda kusi atine bugarchero kandi nshabarahanga mazima ngu eki nacyo mu kitubarre kizaha record achievement mbitukozere information ni brief ninyebaza ririya ni yagambaje kandi yagambaje ngo mwebembeze konka nyenda mwicereze iki ngo ibintu byo nabitubirwe mbukorwa government konka kuba kweza ko mu muhango itwo mu mateka jurisprudence ne jangu bako mu muhango nubwo ibintu bikuhindu jurisprudence okay nisho mu ryo mulo je bireba ko tangano popular pressure abantu ba mountingire pressure akoti ba orero kwa binagamba kifite ati atoro kwago kantahirana n'abanyamahoro atananye nkangire kitezo kureba kasasuro ejekere pressure umusaba mtira pressure yahereza judgment na wataka jendi so h3 tugamba no kugira ngo nko constitution akacoka ko kubanza kakugira ngo bushoborozi bwona buryo mbana no kwakubangambanye nkamamta pressure abashambati naha WhatsApp messages bahindura mu nkora hategebere popular pressure na kote korira pressure namwe ntushaba banyihanga ibo wakigamba mporo butu baturiye mu karoto baratwaze bakatkomera wandege baro umuntu kwati isinjo bakakomera wandege so hatebi wandege yazuya wandege yankampa isinjo tayo wandege ruhanga wanje bakatuza kuri isinjo batwara wandege kunka ebintu byo tugirento kandi ujya ba movement turiye ba kandi abaturiye mu kibinda kimwe hate cyari yo nagamba ariyo naroro yo ndumwizara okay omukuru manje you've been listening keenly ekibiro nyuma abazyo okirebere nango wahure n'abantu bagamba everywhere iwe ekino kirebo takani kimanyisa ki how did you find umutekansa program onchirize mbane sima bagambya baragayiguru batesa over much bona nindeba bari atidisha this is a win yes all of us ngandeba abantu no atidisha bagamba be ko tumashebero military ko tumasho general ko tumasho bajerwe n'ibintu nje biyekozira kozire
twikirize umutekansa program yenda kuteokinga umuramugu one nka member wa NRM kandi ka coordinator wa NRM etukushirura makaruru kandi ruling pate ikindi nkomwe ayashomera amateka kandi nati nje muri ngongerayo perspective y'inkushyirebamo ekimunkiza muhero gwacho na consequences zacho because this is for all of us as Uganda. The cancer program, this is nanachigami, this is a win for not Bright or Wanupu, for not Chagurani, for not Vesije, for not whoever who opposes the government, but all of us. Ahabukubitu enkapate NRM to Sangon Field. Izongani na Bright. Taka wiromez. Akujati, there is no rule in Uganda. There is no democracy in Uganda. Ekiturebere nyumwazyo bakushara bakorenchwa mu ya kote enchira zona. Noreba ngo it has showcased high degree of democracy. It has showcased high degree of independence for the court zitu ezibaye mbagamba ngo nzigwera side. Turebere nyumwazyo ngo court ne yabane ekiza kusavinga abantu diligently ne bahereza it proves independently. Because this is an arm of government. Na very independent. Tuchirebere ngu just ananka court ninga supreme court ne yemera ne had decision very independent etakuja ngo banzofu nakasumu. Turebere ngu izo bambia yemishango akuba tukantufunana bakarti tsaba bakamba kira kuleta za bakamba kumamba hakana munonga bakugira ngo bo bakateka y'umushango bamara baguyayo bagutumbantu batakwese gachi supreme court batakwese court zona mwana hadi baza kugarayo mushango bagage bazo kuchwa hata ngo bizuka ngo basa kwese ga court. You see twant kirimo perspective yebyo butegeki turebere bagenzi banje abo mu opposition mbagamba byinji mbabagamba because they are misguided at some point. Ikindi mbabagamba kugira kuronda popularity tombantu nano kwereka ubucyayi wa NRM ningasi government yo mbwebembezi. Ikishanye namwe tukirebera mu ango ngo court za Uganda ne basa kwemerera icyo izo Bright akayi ne mushango mu court yaje winning kana mbuze ntumwe subano winning omushango wagwininga ngo wanu kani wayo no girango court za Uganda nzibano banzofu nakasumu wabari mu opposition tokusinga musango kawagusinjiri mwene gishaha katwagira ngo kotomasho umutatari wamahe umutari civilian taine kubana na hozesubwa umukotomasho ningaso mu general kotomasho mwene aninjira ntekansa program bingi babagamba tumako gamba muheru ubwiro bunyi noza kusango tingwe na ngarike mbe bagamba kongitu ngabanya Uganda itwenka pate ya NRM. Ntuchireba ngo this is actually myazwanya ya Kigambe. This should be written as part of the achievements of the NRM government. It should be written in the books. Ngoro nakurumwe koti supreme court kemera yashara mu kindi cyabenshi baka akwa badurimba cyane batwa choosing ngweje ni military government kandi ya ro military court echo kubara sajona ebinde mutakaje ngo nimera kongorije mu iguriyazaho chine history mutakaje ngo court harimo abatabarza kandi tibaratabarza mu siporo mu court abantu abatabarza abo bakareba ubutari buringaniza bwagumana bubaho tocha yamara yongera umanyanga bitwa kubona abantu bazo mu high court batabaza umushango bagutsinga mu high court government ya muhanji yagujuriza yagira ngo hito ntwe nangu tukume twata abantu batari bamahe tubatwara mu court marsh yagujuriza mu court of appeal umugenzi Kenneth Kakura ari kuza kufa nabandi baye bari mu court omwe bakasiga barete kiragiro kindi cyo mu court of appeal cyo kugira ngo taro umuntu wena urukwikirizwa kozesibwa umukoti ya mahe kana taru wa mahe muhanje na government bayanga kucyikiriza mukatujuriza bajuriza mu supuri mukoti nyona amwe ntekateka koja mukoti kiye kukizayo muhanje nyenje karaka yandikire notice of appeal ko ngata ina okupiringa
so mwana ari kuzira ngo this is no you see the man is here na mweni tekateka na mweni tekateka ngo civil division of crime what civil division of crime zikenya German ni tekateka ngo nahati nibaza kuchicapturing kugira ngo nawaza kuriya bakora haza bako noreba government diro effort ya man kuremesa chintete from high court to court of appeal to supreme court kana hatu no hurra kama nependere umutekansa program kuchizana ngo gwire buri mugenda kandi nikirungi noreba na mugezo nyanagizo kumanyisa ngo tuwa bentu appeal I cannot appeal when I'm contented with the ruling I can't because nanye mbeni nchenda mbeni nchireba ngune kintu ekita akwa mugezo wanje yakigambire ngo erizoba nanka nyencha kaina basako bariyo aruma you can't dictate the future today no jangu onarato bakamutwara wandige bamukomera wandige tomorrow no sangara umuhanji I can't dictate what the future holds umutekansa program turumuntu kireba nanyi namundete akazare kingi ni nebi brightemwe ajata kwitegereza ngo ko tumasho itwire ne ko eyini nkoragana nungi na courts zite zaburizo bine nkoregana obwiro bwinjo kulemba mbakwata umusango bagwihayo usanga ba transferinga file muza kayanga angu file yantu kaje transferinga twajiyankahi umukoteji hateri umukotomasho ninge kargo umukotomasho hateri nkahi hakwa bakaza gukora investigations basanga Bright obembagira ngo ayine shotgun high caliber way basanga ngo Bright obembagira ngo ayine amasasi basanga ngo akabata gini bekabirye biti bitari imbundu bakwata file baji transferinga bajiya ebaye bakutira umukotomasho bakutwara mu civilian court wade ukaba yine biti uko yine byaki niyo koresa musinje niyo kuregesa sinjenje ninga niyo kuteza abantu bakuteko mu court zituzaburizo kandi bakozesa umusango bo gusinga nanka koti ekuru murumo gwayo reka tucereze credit ngo nabo kotumasho they have been tube batakufaga share y'umusango turebe ngo nindize imisango mwe no umusirikare yemerera akatera abantu amasasi ngo bamutwara mu kotumasho bamukoma kamata ecuka mutakutsima numwenda bamutego mu koti ondo zaburijo tsere mishango yokufa kandi kabachi this is a law we are to go discussing law we are not discussing ebinte bikwena ngo turebe nangore yasingira eje santu nangu tugize ngo umusirikare turebera umusirikare izakatera minister yamutira amasasi turebera binja bakore imshubi akubona bona abantu minister kamunyaga kiya kubakoresho bi babateka kai umukotu masho omukote zabeze eza bayirons guiding atokija ngo bamuteke hari yambarira goti bamwemereza umukote mukadukuru baryara yini honorata akoratira umusango amuna gakoyeso honorato nanka ogogo ntumuteke umukote maso ahabo kubakoze isembundu yita abantu ntureba binji ahabo kwese muno kagena ba intimidating abantu hatso umuntu go umusirikare wa RDC karayemerera ya intimidating abantu bisinjiro ninga barwampara ninga bakagadi bamwemere bamutwara mukoti yaburizo ndebe bamutwara ayemeriyo mukadukuru akananye unkakanzici unkakandici banza nanabanyagire ndi nabo murayini no let the court martial do what and they have done the best we have seen success stories with them win mba salimu sango in our favor as Ugandans nozo mukoti bakugira ngo muntu akazo no wamahe yakwesa ubunyamahengweye yabinga abantu mwitaka bamutwara umukoto masho bamusarira umusango kandi it benefits us let us give a credit where it's due bamwita muhangize free ko yagamba kandi mbi yagamba you can't say he's lying because no na asabye ngo ni one of kandi nyonzo I think we need to politics so ko tunamate tunetugende tukasa ikinga case zitakaho yes ahabwe ibintu byekoze and I believe seriously speaking I also want to believe and to agree with him ngo hariho byera kozire ugashanga umuntu najati kechi mukore because maybe aba so mwenu nebe nebirunje byekoze but we are saying maybe it can't buze mhanguza okugiro mu proceedings za court tureba court mansion amwe omushango gwenyine particularly ari nyonka nywa I'm not familiar to court court menti kujetegerezanye that's why I'm asking you kuja kunyo tugambire from the lawyer's perspective okozero mu court obeno reba makantu arizo bakweta backrooms and ad hominems
muno threats intimidations n'ibindi abantu reba makantu kugira ngo basitami umuramuzi lawyer nkiwe owaburije ababaye bari abaside je yakunuye ureba nawo umwe nagamba I remember one time honorable is it Martha Karua akagira ati this tribunal uri amjang no why gara kucheta tribunal it will be contempt of court uri atkare dishonorable court obaka kigamba sarcastically na kikonka harimo akantu kobe no shuti ejino koti na n'umunyabiragiro eroya nawe shayona na riskinga kukomerwa I don't know how nuko koti ziri ninga area ako kantu ako koko banoshoma akacweka kikumi na mukaga advocates act kurikiriza wanoshoma aka section yikumi na mukaga mu advocates act nejangu roya no ofisa wa koti aine satan privilege ya kutunga kuchira yari nka bright nkogwa stami ombako room aine norasa kuhabura muramuzi akaja tkonke kiticho abo kubite kandi gambere izo nkabano bushenyi omuramuzi yareti iteka rwire yaje iteka rwire namyanti ya worship abo nuturagirwa kwekitinisa namyanti ya worship excuse me tindi pate yo mshango konka section yi wakozesa egwire nkanye niteka ryanja ahameza nari hayonteje na section age yachitwari in good faith ekitube takureba nkahi nico cyo kurebera no bakoma aroni kiza akaba nayija kusitama hamwanyagwe okakurro mukereziya yo annex seminarian omusasere dota inentebeye ahartari takusitama nabantu babutosha mwesho musasere doti ija na azartari osheme kuba no muzibira ninga bahereza because bine satan presbytery basheme kuba mbagiraki oguna byetegereza na annex seminarian mwashate bamuzibire kuzananka yagera ngo noroye Court za Uganda washoma kachweka kana ni ibir constitution article 42 mumpurikirezeje akachweka kana na bibiri mu constitution imangu mwena na mugishoma nekahereza ubushobozi court ya Uganda ya high court supervisinga ene tribunal nkatu twaza ha mukabara kwikiriza na manager ke akakutwaraza kubi waragaha oyino bushobozi kore iba kweta ngo judicial review orukuraba mukachweka kana na bibiri aka constitution nahabwe echo buri kintu cyone ki ekikwenda questioneriza na court ninga kikurikiriza umuntu nkikiriza kuretwa mukachweka ko okapiringo mukote bakasupervisinga bakareba ebu wakoze nembeforinga ombushobozi bwawe oyino bushobozi mwitekeryo hato cheza ozaho harwe eki nanka Zefrini yagamba Zefrini as a law student no chumango harho okwemishango erukurgo mu tribunal erukuzo mu court negenda either nka reference ninga nka appeal hati ninyana koreke nguna polisi twarebere nekoma abantu bayo ne ba Kenyota negera mbese nayo kebeta kuhebwa bushoborozo bwo mwana kitwenda kwendera nacho no mama nyankore binefu mugwengozi yamuhate heko tukayahekire nyakufa ejeberye ngozi yamuha ejeberye ngozi yamuha ntutekwa kukigarakamu ngwebire hekiro wafire konka mbwene byabire nko kubibire reka tugarako umusanete wafire no echaha muhero ogu yatugambire byamataka tubetaka rebere ko automation egamba hitaka itaka it's a preserve ya civil courts echaha muhero ni nyenda twena tumanye ngo chief justice hino wajara tini ebyona bakaretwa NRM yitu ahabwo kubabona abanyakishaka bakarwana buri kintu cyo nabemba cereza parameter y'amahe y'ikisirikare nico cyo kurana haturiyo ntugamba tukahereza hataherezo gwa kotumasho nitwenda kuzayo ogwo kutwara tenders bakazihereza abasirikare batakwikirizwa kushwijuma na munonga bakora schedule work esayo nantuza kuzo mu constitution oko tukucubuza abo kuba tuina amateka ga approachment niko amateka ga kucirayo buhango mu yangeri to kwata abantu kabahereza omusoro gwa government okaba ha senteze mpa musoro okabahereza contracts bakakora contract batakubasa kushwijuma hatu waza hari yarutindo rwa katete ekikonde kimwe kitire sam mbakachitomera nawe bari abakachi no you see that was something else. They finished
baheza bayanzura umurimo kira cyatomera asana modeta barekere hari wakinkwenda koreka hino wiro bakwereza umuntu yayinetenda ngwine kese hatire cyabaho agarake mwakitereze hatta bakagaruka abo kwata kuma babaresere nahi barugire those are the very things you tajyango ekinkwenda kwererukana naco imwe ubwo mushizo bakweta chief justice abashaba kamanza bamdamunuko numwiswe ngo nachembaza bojo bakaba kuma kuzahire ku nkamba nyawo naco kikachi no buzari mbajyango kikachi no buzari nerinde ne right one ndagamba kigurife we are switching to another topic na ati nyawo cyanje neco kugira ngo timazima ngweje ni score ya NRM ago timazima kureka koko nakugambira ngo NRM ni yakitandikire NRM ni yakitandikire kandi ni program nimba yo kugira ngo yakora militarization ya everything institutions waza kuzomu nira n'amahegunga information waza mu migration hati n'amahegunga information waza kurebera ibinyamisho n'amahegunga departments nyinshi where the creation n'amahegunga right the question there is a time when police leadership was headed by military abantu bona bakuru mu police bakabarya bari military minister permanent secretary wa agriculture n'amahe permanent secretary wa works minister wa works n'amahe serving officers not even retired serving officers so hatu twebuza amahe gogi nigakora umugasho gwamahe kandi kumanywa habwaki so ebintu kebyo kumana tugana tubishumirira. Thank you so much Zephyr. You had information, let it be good. Over mno mdikansa program isi twatu yumu amura mwangu ubu kandi na public yebo eturikize mune tureba audience yitwine nabamba to expecting one amazima mtu bagambara amazima we shouldn't hoodwink Ugandans again and again and again ntuchimanya ngunera ako gisane gisawoma ubunanye n'umusigazi nakora umunera bamweta ewujinwa ndi civilian nera izire civilians abo kusoborora nakubuze kibuze tugamba uri kugikora when you generalize tugamba uri kugikora right now izo yaramteka tugamba uri kugikora team discuss information ina nyine izo kanyine bright tukandi naga gutora kuza kunkura n'inyama twaraga oya utukuje nyama n'igikuru utakushije tukaba twikariya ariya parking parking nuwe yawe navuga ha omushawa maheya parking wo misho ayine ba escorts ya university ridika yaza waho but they disturbed our moods actually is time between nizuka tukuzana kugenda na appetite yenyambe kamara yakora ki yagenda nuwe yabera ndakuza kuzuriza ati nobereba yazaga kumana azumira no motoka ebyaye na rimwe n'umukora izo wenyine ogwabe nakikora twamushobora twamugambira ngo atespe this is the discipline we are trying to put in the military officers kandi abantu abo kushikora Court Marshal has done the best to discipline officers. Izo tukareba aba police nabakuru mu kazi nabamukura hariya muhanda nabamukura twatera umurango twaguteka WhatsApp TikTok akaki bateka hariya bamuteka hariyo mu disciplinary committee ya police ikakoma region bafuna guidance from the top officers abaruguru ngo babiho rank and this is what Court Marshal has been doing. Ebintu babekera court ngo byamataka mugende mbahando ringo mu civil court because that is the civil issue ebyamahuri yakugira ngo akamisusing powers yenko musirikare bamuchindiza rank and this is what yesterday omuruling ya nyumwaziyo batiro parameters za Court Marshal ngwegumize mune discipline ngabanyamahe bawo kandi gumize mune bateka umbuteka konkeje sabright kwagamba najat na nacho kirigyo tuzeka umukoti yana keji hati juta achievement ya NRM ya mwana wa idamini nuko yemba kora batyo ubwo bote nuko yemba kora batyo mwana hati izo kushabaho nkababuri mukaruru kisinjiro Court Marshal kayamba abantu and it is mwese n'abasirikare babiri horanka so no chikiriza ababukanga batira amasasi no chikiriza ngo serving so no chiza nawo kugira ngo serving UPDF officers should head UNRWA should head these are Ugandans okanaka sana manisi some of them omuteka sapro kwabiri bukano minister umusirikare kiyabayizo wuti kibona twena tuzumazo twena twesirika kiyabayizo wuti yana rababebere twena tweskonkeje sana ngalo musirikare munyamu cyayi tumeningira ngo umusirikare kwidinga UNRWA
tumushango omusirikare kwedinga mani kitongoreki abo kuba umusirikare n'omuntu nko kundi abo kuba ati nyowe bright I am explaining hati bright tureke kukirebera kugira ngo UPDF niyeriyo nekoreki UPDF niyeriyo nekoreki hati tukirebereho nyowe obumba RDC mushaka mbuza ati biti woryo atshono ntabwenje ati kashika njangu kuba RDC note kwa kuba hinaho rukubora abiri tata kabari yo mbaji Samson Rutera hwara kuba gente cinjaji nindebe kugomoka mawe akabari yo na hatachiru ariyo munogozi konkanda RDC abwenje nabira RDC bukabo bwire bwanje kandi nakora president yambugana yabumpereza so buri muntu tunangwa tunachebandira buri muntu okwedinga kintu cyumanyisa ngo every organization nangano bamfavoringo muringo ABCD hino bwo kureba ngo bundi umuntu hino wari kumanya nangati hino wari kumanya hatejo niyo democracy yitur kwenda nyowe kunda abenda RDC ndiyo mwana wo ndiyo waguransa na Rutera bakamba korati n'ababaji umugavumenti bakamba korati so nyoni njangwe ejo niyo democracy abanda nkale bakora point yaje akatwali kango shobora kugenda abo kuba noreba ekikuja ntoma he owamahe nani shawa nyowe ndukende resho ngaje ndukendera a point yanje tukujangu no wamahenanga turebere nke kitongore tucu branding ngabo kubantu babarya bamaye hapana okukora umurimo no gukora umurimo according okori na doku watungo umurimo na no kokoro inda akantwande ketegereze akantwande kagira ngo president Museveni akahandike baruha yahandikira IGG ngo atakasho ku investigating any officer suspected to have participated in corruption ngwecho ejo barariho kandi ejo mahurre kandi roya niwo nojima president Museveni akajandika when president kwa nagira ngo abamahe bataka bacondoza bakurabira IGG offices kandi IGG ni wakucondoza aburi byenguzo mu Uganda kongo yo gashoka insistinga ngo aba bantu bakore imirimo ya burijo kuterezo buhereza hadi yambu buhereza ubuherezo buyamba ni minister wa works General Eric Katumba wa tingu baza kumutwara wa IGG kumutabariza president akagira ngo tibaka mucondoza amahega akora rutundo kwa gatete rufiri toka batwara wa IGG hako there is a letter from the president saying ngo mutaka batwara ngo nyogwenyine internal disciplinary means ezindaze ku bacondoza honi bo president uracondoza urutundo kwa gatete obishomero rya bugango obiwaro rya kakoba oweno byona president babikurekera nibikikire hakaba ro system mu ihanga zi control zikabe zirimu zo kugira ngo wamuhiro muri munko wamahe na wayikirizibwe arabe mu kacencura yabakoze nshubi bamukwate kongatu waje ruti bataka bacencura kandi ukandike bara amarwaro rogona gombe ko UPDF amashobero gona gombe ko UPDF entinde zona zombe ko UPDF ukashoka handike ndijo kandi bakujeje bashozya mubandekere nitwiye kuza kubona president niko kurundo umwe urukwera hatura kushanga gahe president w'iki. Thank you so much. Program yitu nakadara kandi kaburijo turugashahina tikashamukaga ate program yo nikorigeti because omumu rubona asa kugikora wenka kandi aragikozereho kandi akagamba ubwire ukaho yatakahereza so hatumukamurika mukaga ingabata kwa kamusulizi batakahendire cisha abwacinye ndatwayebuze abwacibyo nabizere bwa hati ndi maka twabe turije. His Excellency the President of the Republic of Uganda, General Kaguta Museveni, aherede kuragira kugira ngo amashomero ga boarding sections rugo mu primary schools. Aine shonga zenyingi kandi umanya kuruga kare nko muntu watandikira UP hanuya. Aino kwatwe najya ne sente zirugeho but oreba zitarugaho nawo bamushobora bwinshi sente zetagwa. Nangwa nitwe ekintu cyo buturiya each of us is a parent. Netwichirizana ngo ine akasenta kasheme kuzumushoma mwe kwa kwa nagira tesente zikargaho hato musuti yaba realistic because zargaho sta ababana bari yishomero because nobody can study without meals without whatever kandi obo sente to believing ngo twe tubuha tukundira kandi tumeche bukora mwe president nuwo marigireyo yagira ngo boarding section rugo primary schools. But at the same time, netureba aruho ibintu binyi munonga ebyabantu batuyene basimbaho amakanda bakugira ngo iki. For instance,
hariho twareba abantu bahandike bari Ministry of Education bakugira ngo sente zicendezwe school fees amashomero mutongera sente mu mwaka ogu and echo kikakomobwe fees netemba ebirebe wavuga n'abantu nuro muntu nasheka nagamba nakora ki abo kuba n'abantu mudu hatefire nezagaruka bwanyuma when the time is in the middle. Why? Because of school fees. So chine bintu bingi ebikiremere munonga ekintu cyo kugira ngo president nategatega ngo okuraza abantu mu mashomero ga primary kusheme kurugaho. We are looking at it as parents, as Ugandans, as stakeholders, as I mean muryambo abukiko bw'amashomero. What does this mean at this material moment? Honorat hati hariho ebintu ebyo kuzagamba ukarangombeza kuterana n'abantu konka president argo mwigura za ground twina amagomborraga kurenga emitwaro mukaga akabanza yashohoza iteka ngo burugomborre beine secondary schools mbwene zo ziruho akaragira ngo burumurika gobe gwine primary mwene meruka emitwaro mushanju n'enkumi yitwine burumurika gwine primary because yine cyo kurangura realistically what setting atukubasika emeruka yitwine n'emitwaro nshanju n'ebiri na 10 mwentu ine primary schools ezikwingana n'emeruka ejo so that omuntu abe namanyangu yaba narga owitu ni cyabahese yaba narga nko witu rw'abahinda azi kushomera cyabahese haza haro primary 1 ina bashomesa staff seating yizwire echa kabiri ine birasi buhurire echa kashatu abashomesa ne bahebwa sento mbwire abo kuba waza kwirukanga na boarding no banzore ba welfare yishomero zefurino gwa hakurga aha hakibone hari hwisomero nkarambra obuna benchiriyo mukaruro bwe nanye ndukujya ngo ntinde muhanga nkashanga P1 ina bana nkiga na cyenda naho abakora P7 bari abana abiri na bashatu kunagire kubuza bagira ngo mushomesa abashomesa bariho tebakorara hishomero staff seating bakabemba basabwa kuba bina bashomesa nki 19 ninga abiri nomwe bina bashomesa mukaga na headmaster wa mshanju nubo bari ya payroll ngumwe na habwe chabakota P7 bakaja babiri ningo wa social studies science na English baza kwika P5 P2 na P1 nzobazitine beji hata echo nchimanyisa ngo iyo muzuru zo rukuro umwana wa kajoto wanje atakakona notekwa kuba compared ninga obe forced kuteka mwaka sente ekindi budgeting process yihangire ninyenda bari yomba tureba mu ndeba TV West parliament ya Uganda eine members of parliament bitano nabandi nka bitano atano na babiri bine budget erukukira ya Ministry of Education parliament yonka institution hatu wakwata parliament okajigaburra eza kubenzigaburra mashomero kandi ogwe buri mu district hati ninyushko bumperera kororo baro muri mbarrom mbarreke ina mashomero igana kinana na mwenda ekabeine ba headmasters nshanju nomwe abaye bari ya payroll nka ba headmaster substantive konko ine members of parliament abakurya budget eri kukira bariya abakwereza obwenjo mu ishomero hati no bano tugambera kimazima okay yabare mnonga honorable bright ati echo kubanza yona kabagambara ngo Uganda ebye bintu bikirarubuje haramu group cibiri haro group C ezaba ari kushoma je baryo boarding ninga barya heru bari kushoma je haro na group eyaba tari kushoma haro group eri kurwara chikango kutunga imbazi kandi atashashuri no gwigana imbazi bakajimuletera no muka haro na group eri kurwara eketa faza ninga revurana ngo bashabire share yo kufaje ngwe kusiga amavuta gabaruye haro nabo kuferwa bakabura no muzi aro na hari kufegwa ukashanga haro abahure nkaba kunyashatu konkaro horo kufegwa akashanga yabara no muburizi kigiriro kwa kushaba kasi bubaru kuma byuci mungu baru n'abanya Uganda ubutashaba twumasa mu Uganda ndio ni kugereka mu categories nibiri harimo abarukubi n'abarijeni babo
hati president Museveni nagira ngo abari kubi beyongere kuba kubi ngo abarije because when I ko jangu nakigamba no private schools nkabe ni mugira ngo nagira ngo government schools ni kibaje meza ngo abagiga abarije babana babo batomu boarding schools rero bakatera masini abari kubi munonga abatarukwebasa abakabere bayamba government abana babo bacerene baza kwasenku bacharene baza kutamizi bacharene baza kutera amabare akwa no banza watere bafukisha tuzamabare zenko gote uzijira shuzo kusuguza ubona kuzayishomero because ino yebuza abazire first of all government of Uganda take funding a boarding school ya primary take kubasa abazire no bestamira bekore so bushiko bwabo baje kurugiro kutureba reka tubana tukore P7 P6 P7 P5 ba boarding habwa chumwana na boarding echo kubanza ka boarding ekiro mwabazyo atunga opportunity yabatyaza bakorana naho kuba coachinga no kubashomesa batunga remedial classes bashoma ebirengereho number 2 yarara ishomero acera naba nazo mu class takucera kuza kutamizi takucera kuza kwasenku takucera kuza kusubika embuzi takucera kuza kureta mate mu mayiro nkikumi omuteza program no manyango buherezo mu Uganda tiburumu amiza abantu bamwe ni bagataho mu mayiri 15 omwana nakeri 11 aza kutamizi ayiko mukashayishatu abana bintu waza kutora road block ni bazane shomero batanabiri so ambwenu abana babiki abakurgo mu ishomero habo kubura padezi nonda kunya mu president Museveni takushimanya kandi ubwo ikondo zinazigura kondo muzi buri roje mu kondo muzafuri na parliament ni mukono muzafuri ko yanazigamba niyebuzo mwana w'ishomero nabaza kurgo mu ishomero akabura padezi rero budget ya Uganda kagura kondo muzafuri hola sheba abahandikira government bana bashobo buyambi tubakora ngo ni emergency sensitive issue tibahandika bakatunga buyambi bw'abana bitu bakatunga padezi zabo shabana babiki because harimo muziri uri kubarongo okwezi kona takatunjira na mutwaro kongo bwa kumara kweza tunjira mutwaro na waine conjugal rights na wazini tukwe conjugal rights tazini information conjugal rights tazini amacho ni kumaisa conjugal rights ni kibaje maisa unabona achizi bakujama no mukazuba bakazara hati yanyo kundaza kuba ndine sento mwana wanje afe aburabure kandi nyine government eriho so omutesa program ito ntugira turukwenera ngo president Museveni 1 omuchara obakweta mama Janet Museveni tuko mweta yesi naje hata namugambaje hati ngu akahandike baro nyone barange zo ngusura nyonzi printing nganzibika mu file baro kene Janet nyonzi bika mu file for future reference hati katoro ngajiri faringaho baro ane Janet ngu all primary or private government and private schools ngutari hishomero ryona eri kwikizibwa kongeza school fees eri kwikiza kushabe bintu birengire kurga 2022 ninyenda kubuzi wari kutureba ativa iwa wari kushomesa umwana wawe school fees bajongize ningati bajongize cucunga kushi abo kwanyonyenga ejo tamu yenyine bayongeri ebaje mutongezo fees ayi kushomesa abana bandi bakekane bongeza twateze ngo bakwate cyaro no abakwasire hati bahara DC baru umuntu kayaragira ngo batatongezo fees kabatongeza harimo abazire bake babashema musore to use that word bakutekateka ngo bintu busente so nibenda ngo basuppressing ninga batekateka no bakurisha umwe nibakora kana headmaster hawuja ngo headmaster nanda kwiba hata bayiko mu nkiko bagira ngo nituza niza be positioning omaza hari ondija zahari bagira ngo sebo tubashaba ngutongeze school fees orumuntu yari to mukono seconded Oria at second. Oria tini charger. Hati nyongwe o katera masini wanda kwimuka kabaja mu noti nguzibasa. Nchisa kwimuka ati nguzibasa ngota kuzibasa mwana wa mutware. Mbanya they are arrogant. Abashaba bari arrogant bagoko mu cyaro kati bakahinga bitoki byabo bine za tipa bine za boda boda. Nibakubiga no mu rucugo abazire. Ngushori wa utakubasa shora. Hati nyo shore nanye kandi mu Uganda. Ishomero kandi ya government. Abashomesa government kari kubasha shura. Nyo wabwa kino kino nyo shore. Ndi kuhendera nezo kugira ngu ama ahindi kugambara headmaster wa primary yaba inde masters degree natunge mitwaro ushanjonisha omuserukari wa UPDF natunge mitwaro 89 wa senior 4 mbona umuntu wa masters degree
kutunga emitwaro kijajo n'eshatu ari headmaster w'ishomero rya primary substantive rero omuntu wa pif wa senior 4 aka private ni UPDF nawe natunga emitwaro 8 echo norango n'uburinganiza tu thank you so much. We are breaking daba shaitano necweka normally this is always a break kuchiri niko kitwire so kazo mukahumuro akanakadara a TV West tujagaruka turuza kwendera babare kureba TV West. Sindika video orukwe shongoro mkundo wake shongoro ahari notu mushanje mukaga 2 982 rero tungo mugishago kwesimbura binji aha Valentine's Age inkadina yawe no mkundo wawe eshashurirwe no buraro ahari Mizabibu Gardens live band hamwe no kureba fireworks butunu ebi bishagikirwe Kazire Health Products abari gukorera cyo kunywa cya Kazire Red Tonic hamwe na Power Tonic Red Star Wine y'abakundine hamwe na Mizabibu Gardens abine hotel ebara hamwe no mwanya gwo gukoreramo imikoro. Omurebi wa TV West oguno mugishago kwesingura school fees omukazana ka kwata maja TV West neja kubanegabira omunyamugisha shiringe 50 buri rwa kashatu program y'omuneneserezo okweta bo mukazanaka aha MTN na Airtel Money tera star 278 star ishatu star 10 zano hangure school fees. Oyu no mukuru nkembaga AGM za Sako graduations emipira n'enkunga n'izindi noyenda ngo abantu bazilebe live ninga shobutunu aha TV West utaferwa mu gishogu ubwo hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ninga shobutunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga oteresi meji ya notina ikomenina ashatu nshanju not TV West nehinda Best Money Expo 2025 kutandika ne 2014 okusya 2016 byo kwa 2 2025 Ijana Mbole Stadium nehinda program na kadara ya TV West twagaruka twarwo mukamuza abashayitano nedakika 36 tuza kuhendera tuza kubasha mukaga aho rero tugenda ntumariro muri amagwitu gorizoba Lilian eshonga education kugira ngo boarding zibweho primary as a teacher, as a leader, as a parent, as a Ugandan ekintu kimanisa ki abo kwatureba ngo nujuti no kibiki ya mbere h'umutindo abana kushomaje so ko byoti zurgeho abo bemba boarding z'abantu P7 kwena ngo concentrating. What does this mean? Atunyowe nko mushomesa nko muzeire nko mwebembezi hariho binkwikabikanche zamani kunkanka gambara rahanga nyumwebazyo no rwa katano de no rwa kana tukarga kukinga boarding ya London College Kagadi kandi ekitwagikingire tukazayo bakija bazire bagumana batabaza ninyeta ba nditicha hato mu rugumo kunaterire nditicha yayanga kwije
mbweni na leta timu ya DEO inspector na nyowe na diso mbweni timu twagenda toja katurebe abantu abakatu bagorogoza bakanga roki twashanga dormitory yombekiro mu mizi ahiguru ya mizi nabuze inspector and reporter yaji impereza bakareportinga kare konka mbwenu tubafayo mbona kutushikireho twashitama bari abayeshereka twayeta bamahurire twakurozinga boarding section abo kuba registered with ministry nore ibintu byo biri technical to kwatisha miro ry'umuntu karikinga kandi a registering na Ministry of Education konka boarding for security purposes no jia kandi no bakuri mbona kutoragiye kugikinga twagaka twayitora chiko or education hati nyonko mwegesa ninchira kufayo nonga abashomesa n'abashomesa nabeje twabuza dio twakora hakire baye kora reporter yawe ngadio na nyina kora reporter anje kara DC niwe diso kora reporter yawe turebe Ministry of Education ni basakushumansi twakora eyongere kingire nacyo mukari katukorejo mbwenu nyowe boarding school zona tinkagira ngo zirge nko muntu kuruno jangu ba consulting konko bata consulting ninja implementing ekirije ahabo kuba already chabireho konka nyowe kini star planners because the young president ni mukana akorecha hati atar planners batamutwarire ikipapuro cyo kwereka cyo kushisha boarding ninza kweto kushisha abo kuba tukujya ngo boarding school zona ningi konka harho kureba ngo boarding teri kwetago na mnonga yabe takorofying arama shomera go kwimika gakata kwa boarding kwe omukirasi kujya ngo nbenda abana bashomi ureba kuriyetinga nka chances esatan primary school yakora ho rooms ibiri ngweje aba boarding mazima ezo boarding schools ezo muringo nkogu ezo nyoni zo kunkora kobi konkara amashomero aga developing no matu in the first world schools na third world schools arama shomera agajiro mu first world school hati nkambara na municipal school kambe niyo na konsankekiza ninga junior nanga mbara na junior kambe nayo kanjite nanga Uganda matazi nore naga amashomero historically na nobya kubabomo n'amashomero agatandikire kare agine facilities zona za boarding agine buri kimwe cyone cyo kwikareba ngo egene section y'abasigazi egene section y'abishiki mbabasa kushoma kandi barye banywe oshanga ataro complaint konga tuko kwatanga mbara junior wadio boarding ino mwana obire narga abe narga baharwe nangwa katehiya nanga narga cyuruhura nanga narga na Kampala okajia all of a sudden ntaba mwakata wangurko abako atunchibanje manyisangu president's word is law yaba takozire mwaka akashonshereki kibanje manyisangu boarding zone twakujusta kuchinga starting with tomorrow mwani nyawengira ngo planners ba revising ekintechi bakore inspection ngo kwetu ireneba hazi inspection eje taba mu corruption ati nyachikunyiza nkanyiga nkaura natabuka araho kureba mwenga ati nkeri akagade ituchingire inspection yakozwe ministry kane manyisachi kwata boarding eryo mizi kwata buri kimwe wanema nari nkanki hati nko wanema we aburunji nchibanje ndo muntu mukwatemo hati jo niyo corruption mutajya corruption eryo mu office zonka kureba ngo muntu nayindo akacu nyongira ngo habe inspection thorough inspection from the Ministry of Education checking granting amashomero gira ngo ejine basa boarding ejite kwasa boarding ejite shene kwane korechi then ebintu bizombuteka bwabyo sacho kugira ngo kwajumura ugira boarding tuzikubasa nyowe ningira atkugira ngo ashobiza ko cyo cyakozire ni planners niho bacumuhira president takasho bamuhira kintu bacuraninga hacuwa kigirata nubamwereka ngo boarding zone zifiri tisheme kwazo on primary school hacuwa no ndakugira ngo wena ranga wenka mbwene kimwe mukwende cyumurebere cyumukorira inspection nico kizeta cyo kishye konkanyo wengira ngo Ministry of Education ekora inspection kurga higuru mpaka hasi erebe boarding orukubasa noha kandi otakubasa noha ubwo turagende. Thank you so much Lilian. Zefrin turiyo tugambana no kwendera byona bikwatagine nchirize nani ngamba ndukwendera nyumwazyo iningara yo mutabano wanda yishumero requirements ninga system bampire imenyi ndi kwani ntwara ndi nimbuga yo kureta za soda na nebigende by'emihingizo kuri ngo yaba nazamu amkoro gukwinje hakuba isidu washanga kwatu musingai shuri yale no leba ngo ayate kwatu mukakade just requirements actually mbuzu go kureta nkitano za soda atwara ngagenda bakambo mukazi so nore wanguru yale
I think icyo kintu ngo tukigamba natwana tuganya tinga tugambira perspective ya siju at now this is muhangi waza kureba ukareba ikintu kizo mu mashomero kirengeserize izo mwana kasindika list nareba umwana w'ishomero na miliyoni ina. This is not international school. 4 million 2 million atmuyebuza tumuntu zahi my senior RDC ni wampero uzuriza nozokwe kungado some uburusanganiza private schools na government schools. Izo eri Museveni President Museveni yaza kufuna kora executive order na manzafuna report report yabi akusheke ibimbi honorable Sewungu ali akachiko ka education nuwe yatiye na report iki. So okono reba ngo bibarumba gamba mbatwereka ngo haro level ya corruption emunezo mashomero erenge series kandi umurye mbazi corruption ije mune izirabwa abwa senta na nokujanga 5% nibazesherekera omubodi sente ziba kwamba charginga bakugira ngo umwana no prepu omwana na chironto makachai and when they inspect usanga ngo biba ku indicatinga tubakubitunga. So ijo ne yaba challenge ngomo bemeze uyanga yashitama 2019 honorable akachiko ka education still kaka na group of activists bakazowa president bamushobora over the same izo ukareba kibire yumbe district out of how many schools ano muri yabo gona bashanywa mu boarding sections mwenda output ni tukufa ikindi tuza ahamicwe tukakora bakutugira ngo charity begins at home. Umwana wakuruzwa isomero na n'umwana wakurura umuka nkomuzire ari intano sumtekana sa program tukaba tukora inspection izo twaza campaign cyane twazona photo portrait tukureba abana abari mu ngomi tukasanga campaign sa hari abana igana cyenda nabana out of them the 194 they were boys 3 were girls. So there is no equitability omundebera yabana most especially when it comes to boarding section. No kwano urango mwana wa boys bamushanga natembereza ngo just bamuri kana izo ejina tachi rukutira mwana amuna rengedirisa omuno training umuyayi arabena arabumbanga amuna rebo mudirisa togwena kumutera togwena kumukora. So noreba ngo emichwe ombana emunera kinga because mbyachemba kinjira on boarding section. So president in charge zerati ndeka abantu bona banze bagarikeyo nkaba zire twaye tuba training ya no gukora inkore yabeye yakari tukashoma primary tutawumuka usanga kari emicwe tukora za hand work ukigaruko muka ukora emirimo y'umuka nayo over trained agriculture umuteka sogora wa program ndi kuhendera unkirize tutware honda musiyezi kandi twendize abanyayuganda bona ebirungi aho team yanje ya official NRM WhatsApp group na nguti no discussion yeje twaraganza za kuji discussing ngo shamwenda ni no team yawe banywano baba mushanga yigi baba rumanzi ngira message ngubitu muzuri zogwe kaba OB kaba munywano witu tagumana tucheki tumuza kutandika ligi nambwe kandi tukweta niyo rabeki niyo rabizuka ukigurura ligi za kuzidangira kampara ba mushanga ba OB za bashumira mushanga. So ntuza kuba turiho kandi nabone bakweta n'umuntu wanje kandi OB kandi naka ex million na wali asona ntubeta bitezo kwakira beje bitu na nabana barumba shuma tuzwangane kandi tuna bamwe asigara president Museveni na mukagaro asha tunagumaro asha tunamukagana ye najirebere. So ahasigara ntumuke gumezemo yabareze friend bright mumuse holding remark ejo kumanza amande amari kumuka uburyo munaku uboinemu umunyengo amande kugira ki nukumuka hani manga basira bingi barende bahindura abana amashomero abo kuba kuri bakanyagayo hati nibijo busya no ko mushomero ngo leta reporta otembe bazikajirya habo kuba tojine tibana kuhiri nyonye ndakubagambira ngo hati no government iri kugira ngo kushomero kwabusha kongati kwabusha. It is always through education aho mwana wawe ari kubasa kurugayo akashoma akastama na bahonorato bagaroya Rwana guze cyo kubasa yabo zo ishomero kateza n'abishomero kumano twara yengu yano kumano twara yebita kuri rone cyo rakora ngo mwana wawe nahumurike mbahumuruka kumano cyo to kushoma kwaika hazo mwana wawe atahumurukira kumara gumuka nekintu kibi. So muranga konganye ndakutera umuranga nabwe bakama bamashomero mwakira baziri mugamena
don't be arrogant parents nuko bombera mu kwa Juma iwe ngamuzana niwe iwiwe wamure tota ishomere no jangu nano ebi bintu byo tocaringo muzire nabaye nebinde bisi byo kuraba niyenda kugambira abantu abandi abazire twara umwana umushomero ryo kugira ki ebyo rukubasa yanjye twara umwana umushomero ryo kubasa ebyo bishomero rya PUPR yirizo tsechuye amashomero y'ubushomeri yakoze nakubi gakoze nakubashangire ngo miliyoni emwe n'imitwaro 2 zitukusheshura ubura ngo umwana yeyo umunana wabasinga ubura nkanya mitwobora ni handi amitwaro nkamukaga ningena ngo umwana yabimaro so nabwejo tari ishomero umwana wa mutahamani nabasa kwishikira in every school in Kirimbe primary school where I come from twina abana ba first grade bugandaza in 10 abana ba first grade bani bamutora muri twita so ngira kwashaka kwata mwana mushomero jyo nabasa kwika azuronga aziyonko muziri wa utira hamani kora ngo muziri wa umwana wawe yashomaje na government mukore mukora kora ngo abana bitu bashoma. Bright, thank you so much for a very good conclusion. It is non-partisan atichi agamba ni chikuru inyesiga wachenga ebire pine esituramo uyayibine wa fashionism kopana rero kaje Bright na mutwaro ko aronka Bright ari kutwaro hariya no bamwihozinga yi miliyoni muri mutwareta so na hati njano so na nyenchere ntega kuna so buri makore cyakubasa and that is very key mangu honorato ya concluding remark hata Bright yahereze ikizampo yamperaho ikizampo kunko kagize nko mwana rato yashomere azinko waririya na hehe mu kazi ako it's on education yakubagita mwana wa RDC no wa honorato katera masinde babuganga no mwisomero bakora umukako ngwena muri bakaba nyawe nyenda kubagambira iki 1 omuziro twara umwana ho kubasa kanye ndakusima za churches nemizigiti ababine traditional schools bakabakoze n'umusinge mu njye gw'amashomero nyo na abanye kabiho mbudeme nabagarro mashomero ga church nkashomera ho mukademe kahwa muntu kuno nyamine certificate yabakanya mugenda bakusatfayinde nkashikire nkashaka ndandika kurikira y'amabari ishomero rukagera adi in actual sense abandiniwe amashomerago mugume sereze namwe neriyo nakayana agamba honorable Lilian waza kwetegereza n'ishomero ry'umuntu buntu bakweza kugira kirasi kimwe yaheza kusya abanigana avuga kahundu ninga gora pagero rero mukazi avuga kahundu hati ishomero rutandaka kushumba rutandaka kwa amashomero wayetegerezo muri imba Rome kabademe bukurenga 50 kandi bwizina konkati wagabuza nahigabe gombekereza ambako za comprehensive za progressive za manji okore kizimbe cya manji kere yambara ntumanyisa za Kent Foundation college za Kent Foundation isahe gito kijeteka kuyeta mureka tugarako mashomero gitu gedini agokomango rya muzigiti rya kanisa rya kereziya tugahereza amana bako bagina amataka gine gudu y'abantu bago nakushore wayetegereza jinaga amasomero bagamba ngo bihemu bodi hati nyonganya kasomera kunjiro demo nabaraze cyamshanze cyonka katere myaka mshanze yona najiheze senior 1 senior 4 katere ekigere ukanga secondary nacheze esahe jindiro yani instabana ba RDC na bananga abashomerezana kaza seminary rankomana ngunarga nkambara hayintare nkama ngunazaro baho nahandika kuna shiro muroso kuna basinga baka mbenu mangu wakoma wahende ekiko ndakwendera na kujangu orwo kubanza nyencha kari hati karicura muhindukire nanye ndakwendera neki karicura muhindukire abana cyenda batandikira nkabo kubamba sesinga on a daily basis mwe bari mno yebari mno ngabagenzi banje nasima kandi ningira twahendera n'ekintu cyo kugira ngo buri muzira twara umwana hari kubase cyo ningenda nimwe abo kuba ukushoma kona kushana na mnongo muntu yatamani konke kinkwenda gamba kongeraho no kugira ngo abazire Ngeki Bright yagamba abazire murebuke ngo abana banyu bagire cyo batwara yishomero mureke kubarekura
na mnonga primary noreba twine bona abashomi konka no shango muziro mwana atine uniform na indango agende nguno mwana wabona abashomi nkajwara ho uniform ekini nkigarakamu kuna ikiraisho merogwiro gwe twatujura tukuzo mpi ojura nore numba mutakamezere mabere usigaze mpari mbone kuna ajoire nkanyine cyare cye kishansha bakabangurira cyare kirinke kishansha cyahurutu abana basheka banyeto we kishansha nagambira abazire banje bampinduraho bangurira kahare karavu kunagira the following day kandi ntaza kujura mbone umushomeza ambuza wahindura current nahindura kare najura nanye nazo konka bagabanye sirewe kishansha uwe mpare yahurutu abazire mureke tuheberemo umwana yaza kuzayishomero murondera kapare umwana yakuza yishomero murondera ntanda umwana yaza kuzayishomero abayi next tabo aha bukuba no buturiyo hona hine binte government etakugireta etakwereza eco kina kigambero ngo mukazi najya kufisa pana ninyenda ngo muzire iwe ogira responsibility ngo muzire nkaruteraho nchakare no kumura umwana kwara ryo mwishomero eriche agende na wari umwana wishomero batamweta chansha batamweta kitenge nubwo mwana arkwija kunda ishomero kuri no jangu nkaguma nempare je kishaje kandi mfata kumishomero aba disappointment na nabana kunyeto kishaje mwene nisha babazire tweberemo umwana anaza ishomero ogire ki wamuhereza ata utakekeje umwana wa M7 onashinaza gura nanaka onashinaza gura nekitabo mwene nani mbasha ngwabazire tweberemo kandi kindi echa boarding ndukuhendera boarding yabana bato yombwe nenta kandi aho president nimba mwineje hariho muzira rwohereza umwana y'imyaka etano mukaga ngunazo boarding ya hato go mwana ecyari kwija kuyayo iwe muzira wotija kumpa abo kwatineka yayo muzire nabane barugamba ishomero hato noja kushanga emize yaratwara muka yija yakshobera tocha amyakeje mwene nyowecho ningenda nacho konko primary ezempangu yo njangu habe mu inspection erije kuretera wamanye yes ekaba government yes echo nishizana niwe na private was checking na boarding zirijemu abo kuba yine binte kuba bishobere ubundi bikaguma yo ngo no private abari kutureba numwe bare panelist bagenzi banje mwe bare mnonga kandi vision group ntubasima kugumana mutweta obundi abiteka tekono babirye byitu nkabantu ubundi mutakabiteka aha vision group kandi na government yitu nyamurunji ni insima ekiriyo ncubaho aba NRM turiyo mu register urabore kwe checking cyangwa mutaratere karuru National Electoral Commission eriyo ne checking urukuza kutera karuru notekwa kubo checking mukama baherezo mugisha abantu bisingiro mazima mu ndebe serije byembabazi yo mukaze nkwatabuta kundi ja karuru mukampereze mbajokero mu parliamentary thank you so much yenda kubasima turiyo ntwendera honorado mpanguzi mweneruka wabare kwija bright muhumza wabare mnonga RDC Lilian Ruteraho thank you so much tandikira abashanyarazi gacabishaho mugezi wanje aha umukuru Zefrin Mhangi wabare kubaha yenda kubasima abana batureba ubwo twatandika Shahina zabashamukaga turiyo ntwendera natambe by'imizano yenda kusima team yo inakora nabo department ya control room Evans hano ya cameraman Levi na timu mwebara mu rumungi tuzakurebana nimwe sabite kwija ngo kubahendera nesande yo kumurikisa beji byo makoro mwogabwe abazire twara abana amashomero the future lies in education nimbendeze birungi nice weekend Teka ezahebwa umuporogaramu egi n'ez'abantu abazihayo kandi tuzineka kwate kona n'enkora ya TV West nehinda n'ingabo abarukurra TV West nehinda
sindika video orukweshongoro mukundo wa keshongoro ahari inoti umushanje mukaga 2 98 82 nkaga 2 rero tungo mugisha kukwesimbura binji